So to Casalelia, Mainko, Ngoy Jacqueline, Poyangaki Yang Trial Masson and Court, Sabelmotel lesson ye Pepdais and Pihl. Coporaporcum lesson wood, Copulabuler, Copulabul, Sanren Sapelmon Court, Trontatok Metroto, we will come Camele letter Mamiana Anapa. Pugitray Corusia Nana Coronge, Cosambalen. Massan and court. Macomgoton corongayer back you, back riao, back sidu, back bayo, composer young metrican. Chay corusianana, coronge, anana wrong, anana weki, limbakan court. So ye carapan a taking up couple massan and court, kaidek, ngoy me may the common make chocoros anane. Pay out kipana massan and court, and so mau metwetra, and so bugat. And so coco no more ne one counter what cause sambal melel come you ngoy and we are wrong massan and good person can go sang no wrong so men law welcome to my lakan makatungat star men massan and good and let men bombe korusia I been in a corostona way kalangan ng court kapkapandela sapol makatsto and so what turun child psychonopata so and so mouth where a child we are cogon up count up and got stone and tree young activity among court puenga kai buyedi person remuyo re Pepdais and Pihl kayon iran book memen wato ye karyang current le maui sakisu. So karyang current le maui sakisu ko sa yatuan aramasa manakan muitang kraisa more cup iputi me marungo kin sola. Okay, more cup iputi me marungo sola. So trial dead to sin to a deep makakaon. Okay, deep makakaon kitrailo ekan mela eban mela ekonong mela. Okay, deep makachali bugidi koerta paraparengi eban mela rena ramasaman me ipsabal. Self is dead. Morin aramaso, tuacha kandoyang peni, morin inang aramas. Okay, chepan mangin ang kalesia limao, riaisak, okosayat when inang ngan anapan aramas, o ngayon sarawi arasto kaneo pana. Arwasaw kam katungkak, wata ko mangi, tangokan mapuksaraw katete mepit, anapan aramas te inang aramas. Okay, so mokan self to a pin ngoy. So pin ngoy anana mela. Whole self anana mela. Anana mela. Karata chase to gakcha to join sarawuk chase to klangata wuklan more. Pweke melelin aramas mesolang mau yawi kat tong kauno. A more pan wukla, more in mas pan wukla. For the sake of sharing in an instance. Ya karabana child Pepdais. Child Pepdais pa child more wokla. Ge karata sutrak sincere anana Pepdais. Pues esa sa tame uya. Esa ik wokla. Ibugiti tipo ko kertanan tip. Apan law repent am pan Pepdais. Okay, apan law kolula wilia ka pan Pepdais. Pues I karapan Pepdais. Ima puksaraw kat katete. A child more wokla. Okay, child more in maso. Child kola sarabedi. Creek meaning in Pepdais, the Yahweh when Lapinokaya Pepdaiso, go sang checking the Pepdais, go sani Pepdaiso, Lokayang Creek, where we could duty. Okay, duty, submerge, what could do la, dip in water, bury under, to a mego to me go tipa. Karata sprinkling, sin camareta, sin Pihl, as Chumnam Puksarawi. As Chuminam Puksarawi. Okay, ni ay ban share massan ng God, yay kapakap me massan ng God pang pilway o pagto ko tiko porang God. Kamu yung ngoy, pwede kita kairtanan mo mocho at trail ana paka na uya men katipakalagal. Uya katipakalagal katrail na leta massan ng God. Karita so lang men kan wuki apel yan lamalam, ekin praksang, ekin lusang. Kalangan ng court mesan sa long child so lang nan sapol mamasan. Okay, a child mo so kan epan ka school kan pan person tapon puksarawi. Ama ka school kan esotokak tiarak ng puksarawi. Child chiko nang kamelele. Ta child ka nang kamelele ke puiki ramas kun kosanedi. Mia court o mia ramas. Okay, irame tatok pana
Kuya ta child momotso. Arriba achai kento achai kamele achai batangkan maso tirak ng puksaraw achai ban chukamelele. Chay ban so chukamelele pokita ko santina ramas. Ikan pakpaketa nan ngenen melel men pompi mi koskosaya. Okay, ramas kan mention yang Pepdais aso pwe at momotso chukun wiyama. Okay, meninta yang ketrail me Pepdais me chay watakata ng puksaraw kay takan momotso. Sapol mangkot. Okay? Kay takan Efriom, kay takan CMF, kay takan Pros, kay takan Catholic. Sapol mangkot masan. Kamu yo ngoy ton momotso so kejapan watak o kejapan alasang. Kejapan watak tama masan o masan i kejapan alasang. I momotson mo. Okay, kauno karasayang minimin panan olo li ye Christo momotso. So Christ me boss. Christ me mange. Nito ang popodio olo me mange. Liya na po ko paikiang. Kay dek chay li me masa ng got masa ni chay lang paikiang. Karata may panuya momotso ayap uyu ki ay kasandi naramas. Ischo paikiang kot. Ischo paikiang ko perang kot. Ischo paikiang ay bodo. Okay, nito ang ngoy liya man. Ngoy li popot man. Ischo paikiang ay bodo. We are popot abu yansenne. Okay? Rasang momotso. Me yai kauno mamasan ay kang po yai kit. Mi ayarat kasandi wat we pa mesean. Aricha mesaban buya. Okay, mi acha mi atra yang ay me nangene ya sang kila pueki. Raronger patakan Pepdais in Pihl. Aral panene kan menyang Pepdais. Aral leader kan indaso. Chayban we sprinkling po magchay ko sa nedier. Iski chay pa chay lang ko sa nedi. Iski chay pa chay lang ko sa nedi. Chay we pa ta chay ka ang rong masa ng kot. Ta chay ka ang rong masa ng kot. So wagitang at chay ko sa nedi ka na chay we pa kanta makaw na masa ni. Po isang stiff neck. Okay, lo kaya wayo ko saya stiff neck. Kaptrakay. Mas kun salong pa naklapalap ka ngodi. Isang po kami pingi chay pan mela. Pachang ramasakan. Okay, pachang ramasakan magchail ka wait rapan mela so druk tak cheban saban ke kauno. Tak cheban saban ke kauno. Cheban watak nan matu isak walu weno emasani ma meman panaloyang sinmet gijing kisa alusang aposon aramas manoko nan prapuran chaka ni japong wore lak tak tiwe nang kapimataw. Okay, mangoy armas ngoy pan ko saya ngoy so long ngoy som patakan masa ng kot ay patangkan kemelara ramas imaw mo peraperan chakay ni chapong wore laktak we nang kapim mataw tami chay kun rong kisang masang kasampal kak chay kun chulamta ak chay kun we kat bekalagali ramas nan momotso chay kun da ekede patakan Efriom ekede patakan CMF ekede patakan assembly sodran momotso patak momotso pan patak sa nandama kauno masani. Okay, po ma aray ko sandi kan praki ko sandi na ramas mo. Maray kamelel kan praki ko prangkot aramas mo kay den kauno. Okay? Argarde imenen sansal po an sawotan song komat. Takot komat. Iban uki tatama ko prangkot. Kay dek tame ana pan bababe, kay dek tame ana pan ay momotson. Okay, kamelil yo me sudah tanga na mo mozo ikak sabay gong. Ichuban riala. Imi ban riakila ay pan akla balap kango di uyun mo mozo. Okay? Ngoy so jaman katarala so jaman aleta so jaman paikyang tama ko prangkot. Okay, so iban dola tanan kawewe Pepdais wege Pepdais ko sampal. Why we Pepdais? Tama chay kang Pepdais ki. Takara pa na child Pepdais. Okay, momocho kung kuwi tra. Ekisin kalog tra. Pepdais o marisikan ki aramas. Aritirin aramas Pepdais ni raisa sa tayo mo. Okay, ap chay ban watak tama puksara ko soya. Ime ya chay kamelel ko sanlale. Kay tekan momocho. Tama kauno masani kawit ki momocho. Ime chay ban itawen. Okay, ma ngoy CMF como Catholic ya prosa ya kechay correspondene yung got po chay lip sapal. At chay momorso kas chuya tamiyagot. Kechay ka kuway Pepdais. Ni tuwang puksaraw ya masani chay uniform lale. Okay? Karata is chupan ichargi ay char po sa sprinkling.
Ay char basa ka di. So, child pon panalasang. Dama puk sarawa masani. Okay, karata ata na chay mo mutsukan es so chawiya yang child megot. Masa nung gotra na na person is child nan momotso. Okay, so yakarbana child Pepdais, where Jesus commanded. Command wawaki, wawaki kokolik. O datra masan komu yongo yanana kapayata. Masomia consequence, masomia kalokapa. Okay, so jenda, menlao instead no makamen Pepdais. Nisangon buya pata kokolik command what ki so jom pung, so jom kosandilale, kompanu datra wuya. Puime masani. Machabang ko saya count Jesus count. Ikisang count mo dami masani banbuya. Okay? So commanded nan maturi sa kwaluwi sa tuwa. Kumail kowe wasa koros. Patangi yang ton way kan koros. Pepdais Israel marang kot sam. Kot na. O kot ngen sarawi. O kokolikong Israel kan ren paikyang. Me koros me kasanet yang kumail. Ar kumail enasa. Puipan ye yang kumail and so chorus lenimi. Puiki taking sapake taking so on kauno. Okay, amak chaipan bake a masanja chaiwia, take on kauno. Chai kapayata and gonna take up beren, but chai kapayata. So to condemnation, so just saron sapake. Okay, different chon to talk and momotso feel disconnected, that disconnected. So to on God. Puiki kauno mamasan. I can't put changalar ni I weapa. I can't put changalar ni anapa. I can't put aramas te kailong kania. Okay, and so machapan men kaparani aramas nan morin so long o susui kuprang coat so pakeo nan gonna take up and bepolong ren kauno. Imen kakela kai trial tone Bible study koros marong ngile and so what and so pilata peki yang court. Pilata peki yang court a court pang kamarala komi ngoy atrapanene. Atapang kaperani a chapanene, Rakaperani tona chai momoso chaipan lusang more, but tell sapek. Okay, Kauno masani go away, Kal long rongama, Pepdais aramas de maran, quote Sam, quote na, quote Nensarawi, Pataki young aramas rempake young. Tamia Pataki young try lair, I know kitty mapani young trail. And some of the child bake automatically, the child feel confidence, child. Koporapor kikauno, the child. Such a sorrow and sapek, such a sorrow deep, such a massive prayer. Pogita, child con kauno, no gidi, mabani young child. Okay, so Korean Karapat, I'm a chicken Pepdaiski. Good conscience, that what good conscience. Yang oi a yoki young common massan in court, Pweki kawaitan and sarau compambin mocket kita. Compambin mocket kita so kawaitan and sarau bang kawaitan komi, makomi, anana Pepdais. Okay, so kayong karaba me chay Pepdaiski, kauno ko calling chilen buya. As chopaki, a command, a masani chilen buya. So koryao, ke child rong masanen kauno ke child mocket kita, ye karabana child buya. Kayong Peter silur ye sakeo. Pihl wet ye sansalen pilen Pepdais. Okay, wasawa ko sa sayatuan. Noah. Kauno am, muy tata pilen poi kita o kamakalewe sang sapol makapagapagpwede deep. Okay, kay di sang wasa ka saya. Pihl wet ye sansalen pilen Pepdais. Okay, pilen kamakal. Me ansa wet kung kamaor kumaila. Esotra kan wuyawi nitriak en kamakalesang peliparakan ap ni inaw mekin wuyawi yang god sang ni papa mau en lalen aramas. Okay, so niya child pan rongorong masanen court pin ngoy pan mokit kita okay yanane Pepdais pueke pilen Pepdaisan kamakaleya. Okay, esotra Pepdais pueke wan wuten sangya pulpar the Pihl kisamo ab it's in the spirit. Okay, Pepdais what ki kamakalen nungen ni palingen a child. Okay, so eu karabana child Pepdais mo mokit kita ngay chamantan so may Pepdaiso mo ni wike we ang wike nanay aleta Christ ngay ko layang sarawi. So cara masa mania sayem sarawiyo about na rong patakan Pepdais in Pihl. And so me wan paronon nek
Iya keris ismemen Pepdais ngoi koko tapai moi naramas isipuki sama nanim sarauyo. Sudra mangkawata parail po elera Pepdais ngoi koko tapai. So sudra nane awi yang pakita maren papa. Sudra nane awi yang pakita masren wan paran momot sa mechikitaya. Wrong. So good conscience what kengen sarau masanong kami. Komanane Pepdais. Arakom tacha paikian so eu karapan a child Pepdais. Okay? Ibang watak nan Roman wano eu lele sakeo. Pwepil koskosayat karapan a child Pepdais. Aritama ka child paninta. Dana ka child en mimita nan tip pokalangan en koten lautla so kawalap. Ka child mesang tip. Ariyat wana child kak mimi nan tip. Okay? Pues melel kumaila sayer met. Nia child Pepdaisla o miniminiang Christ ke child pil Pepdaisla o miniminiang ni apola. Okay? Child Pepdaisla miniminiang Christ et weta ke child yangi Christ pola. Okay, pak checkin so limpakong ko checkin. Oh, wanay pakong ko mo mention yang komo pola. Okay, ya wiya me apalo. Ekola pon lopu loko namanakla matakla a komuyo ngoi chayangi pola ni Pepdais chakoitra tudi parata chama war ketra identify ketra kapatra yang palwara chaka tama Christ wiya. Okay, puksaraw masani kay dek pina chay matamataw repueki a trail Pepdais lar ketra yanger pola o bil yanger sardi buenituan Christ ayasatasanger mela ne roson lingalingan sama ipil tuan ke trail a trail pan mamor ke maur kapweo. Okay, so Pepdais uya kilele na trail ko uya katuti maur mareng ke trail ara yaskita maur kap tuwa ja Christ anana pola puegi William te como yo ngoy e pola o sardi o yaskita maur kap. Okay, pues ma que trail miniminiang Christ nia trail yang sapol mapola or que trail pan pil miniminiang nia trail pil pan yang sapol mayasata. Okay, so puksaraw ka tete yang que trail mo nan wasa wata que trail miniminiang Christ sapol mapola nia trail Pepdais in Pihl. Ata chay bang kang kuya. Okay, pues yo ko saya mak chay bang Pepdais in Pihl or que trail pil pan yang yasata. Porque kita ke child pay kong tame ka chen masani o ke trailen mas o ke trail pila sayer met a trail more maringen mas yanger Christ pola ni antip retail a yang momala porque trailen terken lituitip pweni amana pan mela ekin mayautasang pan manamanen tip. Pues ma que trail yanger Christ pola, que trail poson me que trail pil pan yangi yeyas. Porque trail asame Christ yasatasanger mela, o es otra pan prong pola, or yesolar kat pan manamanen mela. Nia katin pola, katin pewetier manamanen tip, me katin wiatar pan mepak o sotra man pan anana prong wia. Okay, a pola once and for all. A pola pakeo a sotra anana prong pola. Ime wasa mama sani. O mauro me katin ye yaske met ye maur ren court. A ripil pan tuan kumail. Kumailen kin wiakin kumail aramas mela koi me mesanger tip a aramas mamor koi mekin miniminiang Christ miniminiang court ren Christ Jesus. Okay, child miniminiang court sangnya child poson la tataken Christ. So Christ pola pon lobuo kudilanan pel yesata como yo ngoy kowe nan septen katuwa di patrakan yesata. Kata miniminiang Christ sangni tataken Pepdais. Okay, tak chay bangkang kuya.
tak chay bangkang kawia. Mama sani tak chay bangkang kawia. Na matu silu isak silu lele isak riau iraka ko ya tak chay lanane ke Pepdais in Pihl. Okay, matu silu isak silu lel isak isu niyan sawo Jesus kat sang Kalili kat tong Sordan buen Pepdais la ren son ap min kapayak ti sang Jesus en Pepdais re ye me patowan yatuan naing ngoy me utan pan Pepdais rem a komuyap kot to buen Pepdais re a Jesus sapeng masani keder kapayak Pui ko sandian met Pui me konong en kitra en kapayata mas kupron kot Jesus masani yang son keder kapayak Pui me ko sandian met o kitran kapayata kupron kot matawa komuyo ngoy tipan John sarawut tipan toror sang kot sasa kot rong masanang kot kang kapayata Pejanun momotso. Kang kapayata, pakaiteka tuya pamen. Tame apal kichailen. Wato chay momotso ka puen peki ang masanang kot. Okay? Tame apal ki. Kichay mga indalaban, kawalaban, at chay lapolang kilang. Me Satan, pero sang kichailer me melelo. Pagchailen chung. Niya chay laklapalap kang odi oyu yang kuparang kot. Pen John son Pepdais kapayak po kita tatong kaya malian. Asa me Jesus ime Masaya. Ari ko siya. Ngay mo ko nang Pepdais remo po kam sarawi kamu me Masaya kamu me songkom naur. At asin song ngoya pang Pepdais igin kamoy. At ame Jesus masani. Keter kapayak. Janana kapayada tama ko parang kot. Okay? So ikot ko sa iwang kumaylakan, mekang Pepdais, mekang ko tutudi, pokaide ka tuya ba. Akom so alasan Jesus. Kom so alasan Jesus. Me ko sa yayang son, janana kapayada. Okay? Janana kapayada, janana yang tula. Yaramani charki simpilenen Kokus nan chamaman. Yermeni charki kan katan ke Pepdais ni om serio porque sa taga wiya. Okay, Pepdais me buksarao padaki yang kecil. Akung goto murung kolula. Sinserupulen man sa tame wiya. Mapil mela nang kulok me puelelo. Es chanane Pepdais o buengola nan lang. Eba angola nan lang. Ime buksarao katete yang kecil. Sinserikan retrowo wen kot. Kamu yung ngoy anano kolula anano tuti. Lep taken tuwi. Pasakan en sarti melel. Okay? Sarti melel. Ay bang kang. Ay bang kaya wasa. Mekom isoje sapsapay ko ang aramas me patapatakan. Apo sapsapay ko ang kuparangkot. Iko soya yara momotson. Ay momotso. Anana paikian tama kauno masani. Maso chapa mela na natamomotso ka. Okay? So Jesus, Pepdais pan kanagelay watagadi. So narupungki la so solar da donke malial okay, ibang kapayada. Tama kom katin masanian. Jesus lau katin Pepdais la ap katasang nan pilo. Okay, sign me Jesus tudi po wasang wata ko saya me Pepdais la katasang nan pilo. Okay, es chuko saya. Jesus ap lumui chomo pueson kakusang Pihl nan chomo so. Okay, es chuko sayan condemn de kiti. Apo ko sayan en sansal. Okay, me Pepdais sa tudi. O Jesus la plano lan so what. Okay, me ko la tudi, me ko la Pepdais in Pihl. Sampar silisa ko me buksaro ka dete young child. La plano e pena lula o tudi. Pepdais renson. Jesus arukachin masaniata ngenen kod a kat kodi.
Numomon muroi man o cut the boy. Okay, ngen sarau kai dek muroi. A momon muroi a gentle Jesus irong a cut the sang nan lang o cut the boy. A kapitia yo a peiti to sang nan lang me masani. Kowe ye nei putrak kambake meiken kupur perengi. Okay? Kauno kupur perengi Jesus. Jesus baiki yang kuperang kuat. Kauno pilka kupur perengi kamu yo ngoi. E konang pokita uyai komuita e kapeng komuita kapeki yota e pakong kitra e sngak tilalatra muitang kitra na siya sngak. So e konang kupur perengi kitra. Makchaka payata kuperang kuat. Okay? So iyai kapaka solar menin sense wetuki katipakalagal memiminan momotso pueg rong patangkan me melel ko sanang puksarawi kay tek patakanay momotso ma abreng patakanay momotso ma sa kamelele aptami songong ko saya momotso rabakita ya momon Pepdais so itawen Omu momotso na nana rapaki ta tame puksaraw masani me Pepdais so itawen. Masok ta sabay kong ko parangkot o sa cha parangking ta chalama me parangking cha po child to John momotso apso. Okay? Hallelujah. Colossians. Riyaw isa kew isa kriyaw. Arin niya mail miniminiang Christ kumail circumcised lar. Kay dek circumcised marmas kun wiya. Ap circumcised me Christ kun wiya. Me kasalataki ki child sang manaman palwara child tibanakan. Buenia mail Pepdais lar kumail yanger Christ sardi. O niya mail Pepdais lar kumail yanger Christ yasada sang mela. Puegia mail poson sa poliman code manamano mekatin kayasa isang mela. Okay? Eu karapana child Pepdais chay poson. Ki child rongatra puegi kamelele ipan buya. Ikamelele me yangi Christ pola o yasada sang ni ay Pepdais so ibanguan buya. Bangkawan buya iban sa jama mayor pebon sasa ibangkawan buya. Okay? So yay kapakap memakom katin rong ya kom saik Pepdais ponga chate lakapali kom gonang Pepdais. Tachay king kapandeki po petaki o makosanan puksarawi itra. Ketail manane wogita latango kan mecheka meleleyer Wokitam tamem kauno masani. Es chopand o emao. Okay? Es chopand o emao. Amachay sota tiarn atel wiya bakan na nachay momotsa. Udi. Change. You will repent. Waliakap. Wokitasang. Okay? Wokitasang. Dames to work. Wokitang. Dames ang ren kauno. Isma kakala Pepdais and Pihl. Okay, so to go to panoralap. So cha anana pan kikita example. Chocho sanampuk sarawi. Ap kompang watak nan damin me so cha anana pa. Pakta ba cheban rongorong. Cheban rongorong apos chuka ibuiti megot. Wecha chemen waste time rongorong. Chemen rongakis kamelele. Tato wiya. Rongakis what you say is Lord. That settles it. Ipan tato wiya. Okay? Yanana turun patago ya pekiang. So, mayasa makauno masani. Tajawiya. Okay? So, is makakala Pepdais and Pihl. Nan, membil wata kata nan. Wiya, riyaw silisa kwano silisa kisu silisa kwalu. Wiya, riyaw silisa kwano silisa kisu silisa kwalu. Ariarama san Israel kan koros. Enudana san melel. Okay? Warong ko makos sa yung rail. Murun ngayon sarawia chetar po rail. Arama sa kagoto kastoy rail. Okay? Doon siya mekot kap. Masa na kapulupun. Ariarama san Israel kan koros. Enudana san melel. But Jesus makumail.
pasurdiang ni lopo, yeyi mekot, katin kasabulita puen kaun o masaya. Okay, patak, irait warang ko patak ang rail mekoton podial, tamang sarawi tiata poral wiwian kloko. Arni aramasakan rail ronger met, rea pato gila melel, o patuanon pitra o wan paron trego. Riatoko, tamesaban buya. Peter ap sabtang rail, aman kumail, en kolula, wilia kapala, o Pepdais la, ni maran Jesus. Christ, put bamail kan en lapata. Kumail ampan alangen sarawi, ye kalangan neo, sang renkot. Okay, kolula, wilia kap, Pepdais, ngen sarawi, pampotlo. Imekatin masani. So wasa masani. Pepdais la ni maran count Jesus. Pepdais la ni maran count Jesus. Okay? Okay, so long, Christian, raganinda. Oy ban baptized in Jesus' name only. Pwegaragang code wasa. Okay, I mean katamangkin katrail. Me subchekin wasa. Pitra kasokosoya Jesus. Ekat a point on iraila ramasakan makalopo alay. Imen kumaila na samet. This Jesus makumay kilang ngene atiatar pot ime masayaw. This Jesus. So ekosayak mailang Pepdais la ni maran count Jesus. Pwede pointin asong-asongan emphasize asong-asongan kawewe yang rail. Me Jesus. Okay? Aptame Jesus masani yang warangko. May goy Pepdais yaramas ni maran kot sam. Kot na, kot ngayon sarawi. So, just you can baptize in Jesus' name only. Okay? Kasi okay po siyang ganda. O just siya na baptize yara mas marang kot sa mo, kot na. Chay bang ganda siya, Jesus only. Pagkatara kot wasa. At mangkatsaman kin kamuyongoy, ikarapan na rin, ikarapan pitra ako sa iya. Baptize lang ni marang Jesus. Pwede yung song-song kawewe yung rail Jesus. Okay? Kot sam do, kot ngay sarawi do melel. Ayayi Jesus ko do re may lok mas chualeta. So song point on rail Jesus. So trokos ko saya me chay bangam Pepdais ni marang count Jesus kele. Count Jesus ima kot sam, count Jesus ima ngay sarawi. Okay, so chay bangam Pepdais ni marang kot sam, kot na kot ngay sarawi ima Jesus masani yang warangko. Okay, but sapol mang kot hino. Wiyang kumail, o nomail serikan, o belong railakan, me dosang kumail, irail koros, me kauno atrail kot kin katin malibe. Sapol mangkoti no wiyang kamwi, ngoy, nechail serikan. Makchail sapaik, karyakan usang kitay ko kuti weren nechail serikan. Makchail baik kitail, o nechail tiyan murikan, memor nan kapay. Pogita, baik itando kapay ponatel mor. Okay? Karita impakita men laukam derun momotso. Wrong masa ng kot o isaki ang Pepdais iyan na Pepdais. Okay? Maamoy momotso so trapatang ka Pepdais in Pihl chala na change. Pepdais ki. Patang ki me sinceri kan so na Pepdais. Kasarawi. Kasaraw merekang wiya kay Pepdais. Wanay poson, puya kiseriman, puat sanger ng kabede, nan wan kabede, wanay poson, ikoton mayroong kiyang kot, may kot kapayatan na iseriya. Apan sa meseriyo, laut la, a pilipil, a kolula, wiliya kapala, anane Pepdais la. Okay? Okay, momot susodra kiyang aramas rang kolula, kuwe jasikan ng rail rang Pepdais. Macepan study kita mo puksaraw masani. Pepdais kasalaban mechay kolula. Last scripture. Maki sa kuno, isa klamaw, isa kuno. Ismakinale Pepdais, irailakan maposon. Irailakan maposon o kamelele. Faith poson. Believe kamelele. Okay, irailakan maposon o kamelele. Poson o kamelele masa ng God. Udadrawia. Okay, ma kaysa kuno, isa klamaw, isa kuno. Iyar masa niyang rail. Ismamamasan Jesus.
Kumail kowe wasa koros nin samba. Pataki yang aramas koros ronga mau. Me ban posono Pepdais la ban morla. Me soja ban poson ban laktakla. Okay? Jesus, emasan yang warango murina yasatasanger. Mela, mona bang la masan yang rail. May go way wasa koroso patang ronga mau. Ya ronga mauan kayang morla. Jesus pola pokchan morla. Kay tege story toror, story Noah be mau. Abos chaka morgatella, ka skuli getail. Okay, story in John ave mau. Apara mas kayo mo. Ironga mauan Jesus. Okay? Kat sang ren kauno kat tom pola pokam yung ngayon morla. So chapang kolugila te pachakan. Ipsabal, kolula, Pepdais, at chapanyang morla. Ako sa yayar mesodaan ko poson ban laktakla. Ikak chuchon sa rawi, susuik masa ng god pokita so ay poson. Tamaw yawiya laktakla. Las ismekak ale Pepdais, meman me plata me wialar waraken Christ. Gay plata me wialar waraken Christ so ibanyang Pepdais. Maduri sa kwalu sa actual riesa scripture me iyo kiyang katrailo nin chapio. Okay, so meman isme panale Pepdais irailakan me kolular te parelkan irailakan me posono kamelele irailakan me kon san kaweten ngen sarawi kasayang nan ngen rail me watakatar nang kayong pita siluri sa keo o irailakan me pilata me ibanyang wiya waraken Christ. Waragan Christ koros raban Pepdais, raban wiyata me kauno masani. Kolula wilia ka Pepdais. So ang koros me kauno masani. So niya wiyayer ya mokitwa I qualify ikakyang Pepdais I metrikan. Gaya kaya ramas raprapakisali. Isimakak Pepdais I laba. Meman yanger Pepdais in Pihl. Ikakyang metrikan. Aral Pepdais. Kauno raprapakit trontatok. Trontatok keitikan nan momotso malawlaw. Aramas koros mawilia kapwip sa bal. Maur kap. Kauno ka sarawi raila. Puenta tong kana rail. Okay, kom ka kak watek. Nanay siya wanay sa keo. Wanay sa keo. Okay, kom ka kak watek wasaw. Kasi ko saya duwana trail keiti. So aman pang ko saya yang uk. Smekeye yugedi. Yamu title. Just chanana title. Chanana just sapeng. Limbakan court. Maur kita. Kuprang court. Court imamaw an so koros. Nganen kauno katierrey. Akatin keye yatier. Puyen loki yang mesamomo kan rongamaw. Oyen kan senamaw yala. Menan kapit toto larakan. Oyen loki yang mesansal kan ar salatak. O salatak ong railakan memiminane muatang. Okay, ramasaman mesotra relationship on Jesus. Mesosabang kola yamurin aban mela. Tawiya mimi pangkana o toganti pues Satan makakaun. Mimi amor miminane muatang. I karabang kamuyongoy sa ban udi. Bandueta tama Paul kosoya. Asa jana manangki kalong kemasanin court pueki ye manamanin court nan masanokan genutial armasakanakin salatakla. Okay, makamui mia sapol mamu testimony tama kauno ya yang kamui ye karapan amu pan sa traudi. Ye karapan warangwara sa traudi. Okay? Parisigan egar kenrail mal dead from patak ni maran count Jesus. Rokosaya. How can we stop? Yamu manat pang kaudi. Megot mese kilanger o wewe kier. Okay? Kalanganen kot. Child paniter wasat. O ipan kapakap. O kalangan kiyang kauno anso maukiset. Aptami kansens with king and Satan at their pichi child. Mekosaya child so lang. Makchay so lang chay pan menrong. O kapayata masanang kot. Amen? Chay kapakap. O maing siyo wakot kaon labalap kalanganen kamui. Kalangan kiyang kamui sapol mamoy masan.
Yay kapakap makorusya kan maronger masanen mepit Pepdais masanen sodrukwat. Yay kapakap kompangatin sawas, kompangatin palangaway sang kangodi, pomaso, aklapalap, momotso, asaban trongo tame melel. Sa Pepdaisong nituang comment, nituang kokolikan kauno, punalangan ritita, sangkak rong kupromi, en kak sansal. Nituan nalanga ritita, komgatin masanong, Count Jesus. Count Jesus, we are example word, so kit koros me dawen. Sekonong alasang. Nituang kupromi. Sa kaprayang komayat kaping, kasabat kalangan ng Count Jesus, komgatong kupro kapeta peninikan korusya, mamia me somao sa release sa pulmomaula, nampalwaral kan, mamia me punot nganen punoti, Korea yukala ni marang Count Jesus. Ayekar pepolen kauno en tiata pon sapul momi armas korusya. Ananen sense ekar moni pan koto. Moni en marawi ni marang Count Jesus. Kom gatin masani sen liki komi. A song kan chorus mese anane kom gatin mangier o kom gatin sapeng. Sa kaprayang komiat kapeng kasabat kalangan ng Count Jesus. Kom gatin kupuro kapayata tonat way kapayata sapul momi armas korusya. So jali bilibil. Iraila kan o Lord nan mainland mempompe kan mepil mimi pan kanau dakan snow the weather me kensrael me sotra lial me tanpa na sotra Pihl o mang siwa kotse lukwari marami sarawi kalanganan angatin sair angatin triata pompenine kan korusya me wound kin komu yo lukwari komu yan so geset kapayen court and mariti porail kom gatin mangi amanaman kid kom gatin kat wasakoros, kom gatin rong mekaros, kom gatin mangi mekaros. Se lukwari kami, niat turki kalangan o kaping, we ke kom gatin korkoronga. Pepolang kaunang gatin triata, ang gatin kansana mawi, ang gatin apapali, nan ngenen korusya maposon komila. Sa kaprayang kami at kaping, kasabat kalangan ng Count Jesus, mawiyat kaunat song komor. Amen.